Inibingelele babukeli bakwaJabulile TV. Unibingelela ukusewuyena umvuzo kaMthakala. Khona le mntu batube inkomo wayiqasha inkomo ezinye iphoshenyala zokhondona isigodi ngaphansi kwentaba umaqhwityana. Abaningi bamazi uswidi obhaliwe isamba semali esinedalweni sizange ukushiya manje zamsola kushimeni siphume isandla ilanga iphumethe maqedela khanyisela umuntu watowa nawe umuntu omusha. Ubungayisiki iphephensi wamuhla kanini. Lesiphinde sabuya ngempela ke nethimba lakwaJabulile. Kodwa ke namhlanje siphumile ke sizele udaba oluthe ukwehluka. Asikho ngempela ke eMtuzuma kodwa ngisho ngithi sikwamasho la isikole. So size ngodaba oluthe ukwehluka ke namhlanje. Alifani nazo zonke udaba esesike safika nalo phambili. So luthe ukwehluka udaba oluphuthumayo engicabanga ukuthi alizokusiza mina kuphela. Kodwa ngilithema ngiluzwa ngalisukumela ngabona kufanele ukuthi sidlulisele kuwo wonke umuntu ikakhulukazi ababukeli bakwaJabulile TV. So sibizo usisi la RF kwamasho B section. Siswami niyaphila kodwa? Siyaphila siswami. Sacela ukuthi siswami singachithi nje isikhathi awubabikela ababukeli ukuthi sinobani wakwabani ukuze bezocaciseleka nabo besabukela ivideo. Ngumsele wababuthelezi nayo uhlele Ntuba. Kanti umkhaya wami futhi? Yebo. Awu cha bengazi kanti shuthi siza umuntu okusiza impela. Siswami usithatha usibeke. Ukusibizeleni why ukhetha ukubiza thina njengethimba lakwaJabulile usithatha usibeke uthathe nombukelo umbeke why usibizeleni mhlambe yini kwenzakalani? Kushithi mfowethu udaba nje lokuthi iID ngathi ngikade usaqala uJanuary besuphela mangithi ngithi no Holy Grant oba umuntu osebenza belisho ekhaya ngisola ukuthi grant ayisifuni mangayithola igrant bese ngihamba ke ngiyasasa befike bemphendulele ikhompyutha bengibonisa ukuthi ikhompyutha ithi ngishonile angiye home affairs ngihambe ke ngiye home affairs mangifike home affairs nangempela bengishekile bethola ukuthi ngishona nge-8 January kulonyaka lona. Ngaleso sikhathi uxolisa ngokuphazamisa ngoba senzele ukuthi nombukeli acaciseleke esekhaya. Ngalesi sikhathi usuka uya khona eHome Affairs ususokuthi uyabona ukuthi imali ayisangeni ukuyimali yegrant. Into nje yangisumisa phansi leyo ngabona ngemali yegrant ingangeni mhlawumbe kube bekwenzakala. Yebo ukube bengumuntu ongayiholi igrant benginginaki ukuthi khona umonakalo. Mangifika kasasa besho njalo angitshela ukuthi hayi bayadlala. Mase ngifike eHome Affairs ngempela beyiconfirm benginika nedate ukuthi into eyenzekeni hayi kwasangokunye ngoba bengizibuza ukuthi ngababuza ukuthi into elungisekayo into enjalo bathi into elungisekayo kodwa emva kwenyanga ezisithupha kenyakeni uthatha isikhathi kuyiprocess impilo yakho nje imile manje ufika lapha eHome Affairs bathi wena ngoba ngenzela ukuthi yonke into oyibikayo noma uyishoyo icaciseleke nombukeli esekhaya uthi usushonile but wena ngaleso sikhathi uyaphila. Yebo kusho njalo. Umulandelela ukuthi kwenzakala kanjani lokho noma umuntu owenze lonto leyo uyathola ukuthi ubani futhi mhlawumbe ukwenze ngenhlosoni uyakuthola konke lokho noma ila ifike ngidida khona mfowethu ngoba ngosuku lokuqala ngeHome Affairs ngabuza ukuthi into elungisekayo bathi into elungisekayo after 6 to 12 months shothi kusuka manje kuya kuJanuary makuthi call noma iSMS angizuyithola end of January funa ngiphindele eHome Affairs wathi ngosuku lokuqala owangisizayo kwakumuntu wesilisa wathi ngakusasa mase ngibuya nezinto athi angibuye nazo ama requirements adingakalayo wathi ngibuye ngakusasa uzomtshela igama lomuntu owenze lento ngakusasa mase ngibuye bese ngitshela okushuthi uyakwazi ukumtracer lo muntu abawazi wangikhombisa iform lomuntu iform abadlula kulona ukuze uphume ekutheneni ukwazi ukuthi iphume i-death certificate yomuntu idlule ezandleni ezingaka mhlambe babe u6 abantu abasayinele la form yakhe okugcina kube uyena umuntu oyi-applyele i-death certificate yamufi. Mana ngicabanga ngoba senzela into yonke into icaca. Mucabanga wena mkhaya. Ucabanga ukuthi
lo muntu owahamba wayofaka insurance waze wabulala ubukhona uphila, ucabanga ukuthi mhlambe wakwenza ngenhlosoni noma uthole home affairs noma ebank noma la oye khona bathe wakwenza ngenhlosoni bona ngokubukwa kwabo? Ngoba kufanele sicacise leyo singaqhamuka sesiveza ukuthi uvele nje wangcwatshwa uphila, kodwa manje asinalo ulwazi oluphelele ukuthi isiphi isizathu esidala ukuthi kwenzeke lokho, noma isitha sakho noma umuntu noma kube yibhadi nje iqondene nebhadi. Yes, vele ibhadi, kodwa sifuna ukuzwa la ukuthi yonke lento yenzeke ngenhlosoni, umuntu obehlose mhlawumbe ukhokhela somewhere noma umuntu obehlose lawo senzela mntu uyicacise lapho. Ilapho-ke nami engingasikona ukuthi ngoba naye ungambuza ukuthi kahle kahle kusuke kunjani manje, akusilona iphutha mhlawumbe lokuthi mhlawumbe i-ID bengiyishare kwasekuqaleni, kodwa into engaze ngiyizwe ukuthi khona mhlawumbe ngishare naye i-ID icacile, akaze ngizwe. Wathi lo muntu into esiyenzeka i-fraud nje ekhona ukuthi umuntu uma enama-details wakho akuthatha akukhave bese kubulala emva kwesikhathi esithile, kodwa bayakwazi ukumtrace bemthole. Lapho-ke mina engabisengise ngiba nenkinga kusasa ngithi ngiyabuya Home Affairs sethu ubhuti lo ngisizayo abakwazanga, unqenile ukuthatha amabhokisi angazi maningi lapho ukuze acingele ama-forms lawa yonke lento akwazi ukuthi athole ukuthi ubani umuntu ngempela wa-aplayela lento. Noma-ke kwangikhonshuza vele ngangingeke ngibe namandla okulwisana nomuntu oyenzile lento, bakusho ukuthi vele unemali ukwazi ukukhokhela zonke izandla njengokusho umuntu wasekhaya. Iy'tshalo bayakhokha, bekhokhele zonke izandla. Umuntu ulanda isidumbu, utshela uhlinzile, yonke leyo process eyenzakalayo esiphumedeni. So ngabona vele ukuthi akusabalulekile kumina sengaze ngimlandelele ukuthi ngiyamfuna lo muntu noma ngamthola bengengikwazi ukumbiza. Ngase ngifocus ekutheni ngoba bathi kuyalungiseka, kodwa khona lapho-ke wangenzela phansi kancane ngoba nginaso nami isifiso sokwazi ukuthi umuntu muphi, ngoba vele angisiye umuntu obeyigada kangaka i-ID. Angisiye umuntu nje obeyibambe njengekhadi lasebhenki, ukubona ikhadi lasebhenki siyagada. Manje yona nje bengenankinga noma ingasala lesele khona uma ngisazophinde ngithola, kusiyinto ebengigada kangako. Ingakho nami ngijabulile ngathi angimbize nize ngabize ngivuse abantu ukuthi i-ID akube into oqamela kuyona, ngoba njengamanje impilo imenze akukhokhele kumasingcwabisane. Noma ungafuna ungiphi imali ngeke ukwazi ukungifakela ku-freeze yonke nje into kwabhenke, yonke into nje kumele une-ID phambili, ufane nomuntu ngumuntu ongekho. Shuthi nathi nje ngisho kuthiwa sithi mhlambe ababukeli mhlambe basazobukela ngisho kuthiwa umuntu ofisa ukufaka u5 rand noma u10 rand, ayikho kwakhona ukwenza lokho njengoba phela uma kusuke kuvaleleke i-ID ne-account nayo into out nje kumele yonke kume konke nje ungakuconfirma nakhona laphana basho ukuthi kuzoba konke kuzoze kube lezo sikhathi, noma ngabe ufisa ungiphana angikwazi ukwenza lutho, ukuthi i-cellphone number yami yonke enginayo kuphela, konke nje ngine-ID yami phambili kumile ifreezile kanjalo. Manje mhlawumbe la engingafisa ukwazi khona ukuthi njoba ulokhuze i-grant mhlambe ngikubolela abantwana abathathu since-ke kwaba i-COVID umuntu waphelelwa amatoho, noma bengiwathola manje sekukhona isimo enginaso sengiphila ngokugula nje sengaba i-scraper kanjalo ngisazama nami ukuthi ngizilaphe kanjalo ngaloku kugula engiphila nakho. So kunzima ukuthi ngiphinde ngifocuse kakhulu ematohweni noma ngoba ngilithola liphela isonto kusebenza. Sekuwesi-ke manje oba ne-grant siphinde yavaleka kanjalo, kodwa nje siyethemba ngoNkulunkulu kuzophileka kuze kudlule. Manje mucabanga njengoba kuthiwa linda lo 6 months uzokhona ukusurvive for sonke lesi sikhathi, because 6 months ngibona isikhathi kakhulu mude kakhulu. Hayi kuphileka futhi usuthi into mayinikwe wena wathiwa iphile uzothini, uzokwenza njani, noma ngathiwa kuphileki uzobuye wenze njani. Ayikhona into ongayenza, kodwa engingacela ababukeli besabukela nje besemakhaya, siyacela ukuthi nangu usisi ngiyathemba
ngiyathemba ukuthi nani babukeli niyasibona isitori sakhe futhi semizini isitori sakhe. So siyacela ukuthi umuntu othi noma kuthuna u5 noma kuthuna u10 uthiwa malini lokho kuwena okusuka kwena channel ukuthi ukumsiza ngakho. Ungakufaka sizofaka inamba ke ngoba ngathi mhlawumbe sishiye ne-account yakhe kusizwa ukuthi yakwa account yakhe because ukulahleka kwe-ID kufuze yonke into yakhe nje ichazela nani nenzwele. So sizoyibhala khona inamba sibhaliwe khona la inamba escreenini. So siyacela ukuthi umuntu obukelayo njengamanje azame ukuthi afake lokho akufakayo umuntu kuthiwa malini akhethe. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi since sebezizwile istory sinombukelayo njengamanje usitholile isifundo ukutholela uqwashiseke ekuthenini ukuthi i-ID yakho zama ukuthi uyifihle, zama ukuthi ibe kuwena, zama ukuthi ungayibeki isilangaleleni futhi ungayibeki isinoma kanjani because umuntu wanisothatha i-ID yakhe ekuyacaca ukuthi uyakwazi aqeda noma uyakwazi ukuthi abulale ahamba uklema ngawo imali ubuphila nomuntu ngoba nakho besembulala ufile ngempela dead but ahamba ukubhalisa lapha ethenja akhipha izumbulu ngawo njengoba nisemizuleke nangestory sikhathi. So thina njengejabula ithimba la kwaJabula uJule sesiyagoqa siyasonga singagoqa ngicela ukubuza abantu njoba aduthi umuntu akakade ID yakhe ashade ne-ID yakhe ngenzeka yini ukuthi umuntu omaziyo lo okuyena othathile mhlawumbe i-ID yakho wathumelela mhlawumbe kwabanye abantu noma umuntu ongamazi? Angeke mfowethu ngisho ukuthi umuntu akashade ne-ID yakhe njengoba ngisho ukuthi umuntu akayigadi ungayinika umuntu omethembayo kuphela ngoba esimene esinye nami ngeke ngisho ukuthi ubani noma ngisondelene naye kodwa futhi akekho umuntu engikusolayo. Ukube lapha engaya khona bangisiza eHome Affairs bazokuvezela ukuthi ubani ngabe ngajabula noma ngeke ngikwazi ukubuyisana nalowo muntu oba yena kusho umuntu ophezulu kunami imali yakhe wayizoqhubeka ekhokhe ngalo. Manje nalowo bhuti wayengisiza ngathi sengifika ngakusasa wabe sethi kugcwele lapha amabhokisi ama-forms maningi umsebenzi lokho epheqa bheka kwase kungishiya nombuzo-ke mina ukuthi kanti izolo bese uzokwenza kanjani lokho lento kufanele nibe semabhokisini kanti angiboni mina ngokwami noma ngingafundileki into enganani ukuthi fanele ngabe semabhokisini ngoba i-information engicabanga ukuthi ungakwazi ukuyithola nakwi-computer leyo ngoba akusho ukuthi ngoba ngangilami noba ngihlala la eThekwini lento yayenziwe la eThekwini ingenziwe eMtobe ingenziwa kuphi yabo why amabhokisi onke asuke eze la eThekwini cha ngakhala khona iservice ngabona ngilahla lapho ngoba ngangithanda ukwazi ukuthi kahle umuntu owenze lento ubani. Ngokucabanga kwakho shuthi lo muntu owenza lento wasebenzisana nabo eHome Affairs ngoba yena ubhuti lo wayengisiza ngayizolo wayishilo ngisabuza nje nami sengikhala ngoba phela ngase ngikhala lapha ukuthi into enje akaze ngizwe ngineyingane enye ifunda ugrade 11 ayina ID ngizoyenzela kanjani i-ID sengichaza leyo nto wathi hayi iyenzeka sisi bayakhokha bakhokhela bonke laba abantu beze bekhokhele umuntu ongaphakathi eHome Affairs. So ngakusasa mayisenza kanje ngaba nento ethi mhlawumbe usemfonele kuyena umuntu obekade enze le application kodwa manje usitambe naye khona amthembise khona nami ngayicabangela kanjalo kwabo ukuthi ayikho into engizoyenza ngijabulela ukuthi bathi kuyalungiseka angasasibuka isikhathi ukuthi side kangakanani. yiphi mhlambe i-advice ongayinikeza ababukeli ekhaya? I-advice nje engayinika umuntu ukuthi ngosiyami ngicela siwagada ama-ID noma ngathiwa kukephi ungathembi umuntu uzithembe wena ngayo kungabe ukuthi na uzothemba ngisho umuntu ofunda naye ngisho ubani ngisho omunye umsebenzi colleague wakho nje i-ID yakho kube into yakho i-fraud iningi kakhulu and i-technology indlela ekhula ngayo ikhula nokugebengu ezinye izinto besizizwela kude namhlanje sezilayidezi sekuyavela ukuthi ezinye izinto kufanele sizihloniphe singazidedeli. Ngiyacabanga ukuthi bonke ababukeli bayibukela futhi bayizwela kodwa mina engingacela nje kubabukeli abangasemakhaya inamba ikhona la. So ngiyacela ukuthi uma kuwukuthi usemakhaya uyalibukela njengamanje lolu hlelo lakaJabula uJule. So siyacela ukuthi
umfonela usisi mokuthi unayo mhlawumbe indlela engenza ukuthi lo 6 months anikezwe wona wathiwa awulimi ukuze kulunge i-ID yakhe mokuthi bona mhlawumbe ikhona indlela ongamsiza ngayo mhlasimbe kuze kusheshe because njobe ilindele u6 months imali abeyiholela igrant ayikho so uthi umbuzo uphila ngani izingane lezokufatha ivuke zesikoleni usiza ngani kuningi nani babukeli nyakumajina awuyimagine nje lenkinga le obhekene nayo uma kujuba dependele emalini yegrant iyaba sukelelo inkinga kanje ukuthi wena ungenza njani so siyacela ukuthi uma ukuthi unasi isixazululo noma ikhona indlela ocabanga ukuthi mhlawumbe usisi ungamnceda ngayo siyacela ukuthi sacela nje umsizi inamba yokumsiza noma ungasafaka ngamali because la akuyona inhloso ukuthi thina sifuna imali zenu but inhloso enkulu ukuthi siqwashise nina ababukeli inhloso enkulu ukuthi senze isiqinisekiso sokuthi usisi uyasizakala nge-ID le emisa impilo yakhe njengamanje because njoba i-ID engenayo yonke impilo yakho imile ngisho uma singcabisana kwa buyakhokhela kuthiwa nje uvelelwa inkinga mhlambe kudlula ilunga noma lomndeni noma kuphi ekhaya noma kudlula yena noma bekuthiwa kudlula yena already usebulewe ngokwe-ID because i-ID musu ungena usukufana nomuntu ofile yeah. So siyacela ukuthi babukeli ukuthi ukhona ongakwazi ukuthi asisize siyacela ukuthi avele ubala afonele zona lezi namba eyivelile la ku screen amsize usisi kodwa ke thina njengethimba la kwaJabulule mina mfana wasemntubatuba enkomo kayiqosha isamba semali sinedalulu sesiyaliqoqa uhlelo siluyisela khona kwaJabulule okwakho ukuthi mawukuthi ubungakacofa subscribe so that i-channel uzoyibona ekhulu uzobona sikuthulela abantu abaningi abahlukahlukene kwaJabulule asidibane kwe-episode elandelayo.